ضرورت بدراس فتنہ فساد کرنے باپت کیا بلکہ بدراس پنس جگ سندس دینس آبیاری کرنے باپت بلکہ بدراس تک امتس ہدایت کرنے باپت اس امت گمراہی مچ گژھان بلکہ بدراس پنس بڑ باپ پنس باپ سندس دینس آبیاری کرنے باپت اس دین آو ہیت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آبیاری میون بابن امیر المومنین علی ابن طالب اتن پہ اگر وچو ونکس دیندار بن ضروری ونکس اکس جوانس دیندار بن ضروری ونکس اکس جوانس فتنہ تو فساد ساتھ دن کی ونکس گامس مز اخوت ضروری ونکس گامس مز برادری ضروری ونکس علاقس مز اخوت ضروری ونکس علاقس مز گامس مز برادری ضروری اگر گامس مز برادری آئے اگر علاقس مز برادری آئے خاص کر شان عالمان برادری آئے تیل تتھوی اس نافرمانی شیطانن کر جناب عالمس اس نافرمانی کر خود شیطان خدا بھی کرے دیندار بن زیارت اربعین یسان دیندار بن جوانس تے بزرگس تے توے یوزن یہ نماز یہ مختلف طریقوں مختلف نماز ذکر کر مگر یہ پہ نماز پن اثر تراوان اکس انسانس پہ اکس جوانس پہ تتھے پہ یہ زیارت اربعین تہ امام حسین علیہ السلام سند یہ مدینہ مز نیرن پتہ کربلا مز شہید گژھن پتہ امام زین العابدین صلی اللہ علیہ وسلم سۭتۍ زنجیر برداشت کریں پتہ جناب زینب صلی اللہ علیہ وسلم صادر وتھن پتہ اتھ قٲد خانس مز صدا دِنۍ پنن باین پنن اولادن یہ چانہ باپت اخ فلسفہ نت اگر امام زین العابدین دعا کرے اخ یزیدی روزے زندہ اگر جناب زینب سلام علیہا پن دست مبارک تھوڑ تلے یزیدی روزے زندہ مگر صبر کر دپن یہ اسلام اس میون بڑ بابن یا دنیا مز پھہلومت یہ گوس تا روز قیامت باقی تو سالم روز یتھے پٲٹھۍ یُس زن یہ زیارت عالم یہ أکِس بناون انسانس اثر انداز تراوان مگر کس انسانس سارے انسان نا تیل کس انسانس تس انسانس یُس دیندار یُس دین شناس یہ پانس گۄڈٕ تقوائے نفس کورمت پنن پان نر چر نش بچومت پنن پان شیطان کار نش بچومت اد ہیکہِ زیارت اربعین تس پہ اثر یس انسانن پنن پان بچومت کہین یہ انسان پنن پان شیطانس حوالہ کورمت تس کیا کر زیارت اربعین تس کیا کر امام حسین دردار سرائے کربلا مز واتو تو پتہ تتہ باسے گھر ضرور پارا کر میں تُل فتنہ فساد دل میں تتہ وۄنۍ آسان بچٲنِس ذٔریعس پٮ۪ٹھ زٲرۍ گٔے واریاہ زٲرۍ چھِ واریاہ قٕسمٕکۍ مگر أڑۍ زٲرۍ چھِ تِمے یِمن امام حسین یِوان خوابس منٛز وَن کُس حاجت چھِ بلکہِ زٲرۍ اگر زٲرۍ دپان مےٚ چھنہٕ چٲنۍ ضروٗرتٕے یور اگر زٲرٮ۪ن ونان دپان ژٕ کوٗتاہ اکھ یور ژےٚ کوٚرُتھ مےٚ پٮ۪ٹھ جفا ژےٚ کوٚرُتھ مےٚ پٮ۪ٹھ ظُلم کُس ظُلم آسان کوٚرمُت یا تسن کٲنٛسہِ کورِ حق کھیوٚمُت یا تسن ماجہِ حق کھیوٚمُت یا تسن مٲلِس ماجہِ ظُلم کوٚرمُت یا تسن ہمسایہِ ظُلم کوٚرمُت توے چھِ امام حسین تتہِ فریاد دِوان یور متا یہِ تہِ مگر کٲنٛسہِ زٲرِس آسان کٔڑۍ کڑان تۄہہِ آسہِ بوٗزمُت بہٕ دِمہٕ اِشارٕ دپان اتھ کربلاہس منٛز ٲسۍ واریاہ زٲرۍ اَتہِ جمع گٔمٕتۍ تانۍ آو اکھ دیوانہ کٲشِر پٲٹھۍ وَنہٕ بہٕ الفاظ دیوانہ اکھ آو یِہوے ژھیوٚنمُت لباس لٲگِتھ یہِ بیوٗٹھ امام حسینس روزس نزدیٖک ٲسۍزیو جوانو فِکر کٔرۍزیو دوٗر دراز علاقہٕ پٮ۪ٹھ آو یہ امام حسین زٲرس برونٛہہ کنہِ ذٔریعس برونٛہہ کنہِ گاڑِ چھِ آسان گاڑِ چھِ ودان گاڑِ چھِ آسان گاڑِ چھِ ودان ہم سۭتۍ دپان یہِ چھُ گاڑِ ودان گاڑِ چھِ آسان یہ نظر کٔرِتھ أمۍ تُلۍ پنٕنۍ کھۄر یِم لٲگِتھ ذٔریعس فرمایا ہے غلط کوٚرُکھ کتھ لٲگِتھ اتھ لوگُن نہٕ کینٛہہ بٔلۍ کیٛاہ لٲگِتھ کھۄر لٲگِتھ امام حسینس ذٔریعس فرمایا چھُس وٕچھان ژےٚ کوٚرُتھ غلط
أمس كذا أوسكسر يل أوسكسر كسوس مزروية ولا شيء كمان قصر كلام قصر هاي تقول قال مقصد يل دعاء دعاء كرنا تو مسمار حال تو سر باز دور دراز الله كرنا مصيبة كام لوس مصيبة كام میرا زیادہ گاؤں سوئی باس کے مام مسئلہ میں آمزاری کرنا بات اس آگے میں نے بوسوس غریب میرے سے بچے ایال وادسوس گاؤں بوسوس تک پا دیوان بوسوس یہ تک پر گزار کرام بانے بچے پتنا وانا امام مسئلہ من ورد گاؤں کو باشیے بجے نسل گاؤں کے سدھے ہمیں کیا اس پاتی اسو جوانو بزرگو دراست سوال گوڑے یہ کھور کیا جو لوگ امام حسین ذریعہ نہ امام حسین کا متقال گسنے بچہ روزی کی یہ کانوں سے کھور نیابر پڑا پکڑے تیم کئی نیابر یہ پر سپائی دیا سال دو دراز اللہ پتھر گوڑ کرے بسیم کئی نیابر کیا چشی کئی سینے میں کھورا اس سے جوان اس مچھیا بزرگو عزیز و جوانو امام حسین دبان امس سکار گوڑ کھول نیابر بکڑے یم کڑی نیابر امو کھولو مز گئے سال دور دراز اللہ کرتے زیارت کرنا کرا ماشاءاللہ یہ زویر اصل سوال تو یہ اوڑ کیا تروت کرتے امام حسین دوکوں بعد چشی کہتا ہے کھانو مسوئی گوڑ کیا پانس کے گوڑ ہمیں تو یاد تک کہ بچی کھامو اور این توبر کوٹ پائنین گھر کے اللہ کے تیمہ سے جائے پرانا زویر گو زیارت اس پورا ان کیسا تاوئی چھپروں گوڑی یا تک اوڑا تو جو پانس سے ایسی زویر چاوانو بزرگو یہ زویر آسا یہ زویر آسا گو ایمیس اوس امام حسینن پانے نظر کرمت ایمیس اوس امام حسینن فکر ترمت تی امام حسین کیا چیئے سانے نشن یہ چیئے چاہی باپت میائی باپت درسا تاوئی دپان یوزن اربعین چھو یہ چھو انسانس بدلاوان یہ چھو انسانس تطہیر کران کاس انسانس یوزن حقیقی امام حسین پیروکار ہے یوزن امام حسین پیروکار ہے یہ چھو انس بدلاوان کت پوچھ بدلاوان یہ پوچھ نماز چھکی جوان اکس بزرگس گمراہی شکش کڑان تو نورس کن انان یہ دے پوچھ زیارت اربعین انسانس گمراہی مز کڑان تو نورس کن نیوان سو نور کیا چھو سو نور چھو نور جناب محمد مصطفیٰ سن آپ جوانی جگر یس ناو شہید کربلا امام حسین مظلوم کربلا سوسا صلواتا اللہم صلی علی محمد زیارت اربعین چھو انسانس جہاد نش بیدار یہ زیارت اربعین چھو یہ انسانس تعلیم دیوان کیمش تعلیم دیوان چھوس دپان چھوس گمراہی نش روز پت گمراہی چھن تو یوتا